Hello, tuni KUKI channel vzo se na bon chamen lem nei vin tuni a hi Indian student khanin video ana post je a chu Indian government hi lunghanga Switzerland ho hi Switzerland government he nga hi gi na ane ti hi mu a hi in hi chi chung chang hi het them na divin hen se hitin aji chu hi chi to bang zat chum ho je a hi Indian min se na hi tama chole western country langa ho jong hin nasata India hi ahi lo na ta jong ahin ngo wa ita chu Indian government hi pressure ahin bol na ho jong hi tam ahin media za choma hi thildi lo ta India chunga jong hi ngo na ahi in hi che bana tu chunga hi che to bang thil so hongom je a jong hi Indian government in apet pe na hi action ala in Switzerland government hi a phone pay in hita chu ahi thailia ahi le chi anti India kiti ho thil cha chom Indian vedana thil cha chom na bol ho ya gang thei pen in Switzerland police an lang government in hoita pan lavin ti ahi India in thupi na anane ti hi mu ahi le ichiwa article ho hi neucha ga velo hen chiwa jong hi ga velo chani he deu hin Indian student khan in Geneva hi Switzerland hopi khat ahi Switzerland hi het so ke deu da sanin mi tampi hi tu chan ge a jong hi hoi lai pe na vacation na che no mam ahi lawai la hoi lai gam na vet no mam ti a hi kidong han lang hi le vanoi li se na jong hi 70% tabang hin Switzerland ka vet no me Switzerland gama ka che no me ti hi asai diu kata sanin aji chu niaw la ya patna Switzerland gam nop dan Switzerland gam phat dan ti ho hi poster ho za chom hi Switzerland gam khen khan hi poster ana ka mo vai ta chu ana zo zong le mi tampi hin ana ki cho jeng jiu a hi in hi chi to banga gam min chi gam nom khat gam a hi in hi chi lai muna hi gam nop keu hilovin ga veleu chon hi chi agam me neu cha ga veu hitin chi Switzerland hi European country la ajong khat na hi ngita chu Switzerland khopi hi chalai la hi in ahin la hi chewa hi akizum lo cha ki mothei po in hi chalai la hi in barn hi in ama Switzerland khopi hi ahi wanga a khopi sanga hi chi Geneva hi min chi zo ahi na ji chu hi chalai mun hi gamza chom to ke connection hoi ja chu hi chalai mun hi min chi zo chule mi tampi Switzerland achi institute jat chom ma jong hi lekha agasim dinga hi jong le chi Geneva lang zo hi min atam zo hi na hopi lang sang ai chlang zo hi thupi dan dewa France to jong kinai cha hi ja so chilang hoi min ha zo ne ti hi chule hi chi Geneva hi vanoi li se na ki gop hom na UN hi han lang WHO hi han lang IP chui jong le ni chi ki loi khom na len ta ho headquarter ho hi chi Geneva Switzerland gam sunga hi hi ti jong chu iga he the de wa in se wa hi in che wa hi ga beleu chun Switzerland gam sunga UN headquarter ho hi chalai muna he ali so jong ang kita do in che ho jong hi ga veleu chun WHO hi in WTO hi in WMO hi in ta chu so ke hi ni chalai muna hi hin Geneva muna chu hin chule human right ho na jong hi ga veleu chun United Nation High Commission for Refugee ho jong hi chalai muna hi hi in chule human right za chom hi chwa UN headquarter za chom office za chom jong hi chlai muna hi hi ti ahin hi chlai human right ho office mai ho hi lo le UN office mai ho hi poster za chom hi ana umai ta chu
ichilai mun ho achu poster anti India dem na hi poster za chom he anakita ai ti a hin chewa hi neu khat iga mu thai de win alim ho iga belewan chi to banga hi poster za chom hi chi office Geneva a keu hilo ti chu Switzerland ho office thupi ta ho hilo hi chi ho keu chu hilo win UN ti chu vanoi le sit ki go home na office mai ho hi hi chi to bang hi anakita ai ti ai ni ja chu hi chi lai muna hi Indian student khan hi le khasima chi ama chun hi ta chu school azot si le hin UN office mai ho hi al ho pa ji ai in hi chi a ho pa na chu hi chi to bang poster ho hi akita in a hi la mai in avet nai le ipi bola hi chi to bang poster ho ki ta ham tia aga simai le chun ga velo chun nu mei ho nga India a nu mei ho hi so to bangin a bol ve ti a hi kita a hi in abal le chapang ho jong hi aniawa hi marriage a bol sa ve child marriage ti chu aniawa pana ki chen sa masanga chu hi chi to bang ho hi Indian Hindu ho religion a hi anal min chi le a hin la tu a hi aung khan to do dong zu ya chu asu umang to bang a hi tai ni choi ki chi pi bi se talo hi ni ja chu ma ho na sei na wa hi chi child marriage ho hi child right to ki to lo hi ti a jong he se ven chele Christian ho chung chang ho jong ki hi chi ba he an ta ven India gam sunga Christian ki su gen theidan ho ja chom ho jong hi ata vi ti a jong hi mu a hi in hi cho hi amu pha na cho ama hin no mo asatain kagam hi ta hi kidem na hi chi jong chu UN headquarter mai ho ni chi to bang kita ho hi adi thei poi ti a chu ama hin video na ka min hi ta chu internet na he ana post ti a hin ana post it pha na hi Indian mi pi hon a hin mu pha na chu social media ja chom ma hin post wale tu a jong hi Twitter ho hian lang social media ja chom ma jong hi iga vet na video oi vet po le hi chi video ngen hi thang jing a hi tai ni ja chu Indian government in jong anamu pha na chu alung akim ta po in hi ja chu Switzerland government hi direct in hi ta chu a phone in a hi thaile gang ta in hi cho hi lado ve ipi bola Switzerland police hon jong hi chi poster kita ho a min hi chawa hi by kiti a thil khara ki posting le min ho ata ho min ho jong ki ji a hin lai chawa hi ata ho min jong ki ji lo wa anop hi tai ki post jing chu people a police on dong na check lo ham ti chan ge ya hi Indian government and Switzerland government hi nga hi ita chu inform about it ti a hin hi chiwa hi a video neu cha hi chi Indian student nun hin post it na ho hi neu cha ga velo hen hi thiam deu ga ta sanin ni chala ya ga vel ti chom cha here I am in the city of Geneva. You can see the United Nations Human Rights Commission building right here, UNHCR, and here is the ITU, this is WIPO, and here is the United Nations right in front of me with the iconic broken chair. And then let's look at this. This is something I really hate. I look at this every time when I go to my institute, and I know that this is wrong at multiple levels. Indian Christians are not facing state-sponsored terrorism, and then about lynching Indian minorities and India no to terror attacks on minorities. I really don't know where this comes from, but this is repeatedly what is portrayed here. Stop burning Indian Christians, stop burning churches. All this is right in front of the United Nations chair. I always feel as if I should go and ask people who are putting up this kind of posters, but then I once again think
of the philosophy that you must make your actions better. Don't focus on the negativity, focus only on your positive work. And on that note, I end this video. Jitu ahin hita hi amahin video ahin post pa na chu Indian government in jong apet pet na hi action la Beijing ahi ti jong chu ika het theine dewa in seu ahi in chule hi chi Geneva Switzerland gam song keu ahi po in Canada a jong hi I chan ham khat India su min set na dinga hi anti India activity za chom jong hi group za chom hin a bolin hi chi jong hi India in Canada government hi nga jong hi a hi THEI le anti India activity so hi agang theilam pen en sumang of it pe bola ke ho gam dem na hi ta hi na na to jing ham ti a jong hi Canada government hi nga jong hi eta chu gi na ti lehen thupi na ani ti jong hi mo hin ichi Switzerland le Canada keu hi po in Australia a jong hi to bang he ke boli ti hin ichi Australia jong hi het the de wa chu quad member chan pi khat a hi in Australia gam sunga jong hi ichi to banga anti India activities za chom hi jing a hi ni cho jong hi India in THEI ga ve ke leo hen Indian government in Australia government hi ge na nei kinin ichi to bang anti Indian activity so hi nagam sungu ba gang ta in la do ven hi chi to bang ho hi allow ball hi ben ti cho phal na pe hi ven ti a jong hi Indian government in Australia he nga jong hi tip na anei ti a hin a hi le hi chi ho hi koi ho hi ding pen ham ti ai le chi tu chunga January 26 cho hi ta in India in Republic Day iman now cho hi in hi chiwa aman na a jong chu mi khen khat Australia gam sunga jong hi Indian mi tampi umahin ni join Indian flag ana choi ven a hi le Khalistan kiti Punjabi ho che het de wa in ichi Khalistan ho jong hin Indian flag choi ho hi mola anaje moven anadel mangoveti a jong chu video za chom jong chu emo de wa hin hi za chu nichi Khalistan kiti ho jong hin tu a Indian gam sunga Punjab state to Pakistan gam sunga Punjab state khu su manai ta chu Khalistan ti a hi phuding a hi ti a hi gam tum adelo a hi in hi chu ho hi di se na chu Canada a hi in aban le Australia gam sunga tamu a hi in ama ho hin ta chu na sata boina ana si moven hi chu to bang poster ja chom a hi lo le Indian flag ja lo ta na to na ho hi amazing of it ti a hi mo a hi ne ja chu a hi THEI le Canada government hi han lang Australia government in jong hi chu to bang ho hi na bol lo de a hi ti a hi Indian government in thupi na ane a hi ta in hi chi bana tu chunga hi chu to bang video viral ta UN headquarter maya hi chi to bang ho poster za chom ho ahung kita ki na hele Indian government hi alung kim point hi za chu Switzerland government hi nga he agang theilam pe na chi anti India poster ho hi agang theilam pe na lado ven hi cho to bang na bol jing waile gamte ni ki ka a jong I chan ham khan kino mona thei ding ai ti a hi Switzerland government hi nga hi thupi na anane ti chu neu khat tu nia iga het theine dewa Indian student nun I to bang poster kita ho a hi lo le anti Indian protest abol na ho ahin kap doi pi bola viral ham I to bang video ham ti ho iga het theine dewa hong kil che theina ho chan cho hi ni het thim so ke deu ta sanin tuni KUKI channel vezo se na chung vin ka ki pai na bon cha vin pathin in phatheina bo jing taw hen